Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang re-election aphuthak kaningje ajok ra tatum kamanghu. Karbi Anglong along re-election dojima ave mapu alam the penang an ara tatum chethani sai alam si non malom thek ponlong. Athe Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponbom CEM Dr. Tuliram Ronghang kedam tang Karbi Journal Festival ahut sitami kaningje pondokok aphit sitami puthot Karbi rong asar atumaphan kedam tang preniphaing korai CR ni appointment aloki pike pajar amayalong sitami puthot re-election aphuthak kaningje ponthu dokok ajok Karbi Anglong ara tatum kamanghu pon lapen ahok pet re-election dokok jima pusi chethani sai. News Desk Report Karbi Anglong News. Long si re-election to kok pelong dene pera masin de Tuliram mahang penciri jain daji. Awakalam lo. Re-election ya velo mat. Ratan ke kamanghu lo mat. Karbi Anglong Autonomous Council. Kacari bom jom le cari lo. Nora ko kini tum tim Karbi Anglong tum cari lo. Re-election to tetik ke. Lasi re-election to tetik akong ke. La tim Karbi Anglong kacari. Atu bolong si